وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلهم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Raih baliral mak jabano kono ya aceng infisal hakuna. We goldo najjaynakum ay anjayna abaakum min qabl. Wadhalika ay dandugol babirabe ben ko atti fadlun ala al-abna. Hundo holli moƴƴere baba ko moƴƴere ɓiɗɗo min ali fir'auna immorde yimɓe fir'auna min jama'ati fir'aun unasun fasiqun jama'atu fir'aun ko yimɓe fasiqiɓe non yasumunakum ay yaduqunakum hibe meɗinayno on su al adabe ko ɓuri bonde e lette honɗum woni ɗum ashadda al adab ko ɓuri sattude e lette ɗen huwa su'ul adab seede on yudabbihuna abna'akum hiɓe hirsayno ɓiɓɓe moɗon worɓe ɓen ويتركون أي ويستحيون نساءكم أي ويتركون نساءكم بأجا روب مودم بن أحياء كورب ونقول للخدمة والمهنة في كركا غونغول ewadugol metiye on gollugol golle ñeñal وفي ذلكم woni e ko jantana ɗon ko ɗum noon immorde e bone e lette e yimɓe fir'auna ma fir'auna e yimɓe muɗum bala'un ko jarrabuye ikhtibarun ko jarrabuye ma ɗum wi'en kadi wal inja'u min ali fir'auna e daɗugol ngol kadi immorde yimɓe fir'auna ikhtibar shadid bone ko ɓe waɗi on kon ko jarrabuye
lette ko ɓe waɗi on konko jarrabuye kono dandugol on kadi immorde firauna ihtibarun shadidun li tarji'u ila rabbikum fi on rutto faade e joomimo tawi ɗum ɗo ko min rabbikum adim jarrabuye on ko immorde e joomimon himo mawni ko honɗum wonno sabu ɗum ko li qawli ba'dil alkahna li qawli ba'di alkuhna yani ɓeɗo ndureɓe ɓe wino inna mawludan min bani israila yakunu halakaka wa dhihaba mulkika ala yadih yakunu halakuka wa dhihabu mulkika ala yadih ndure ɓe wiyani firauna ɓiɗɗo no jibine immorde bani israila en laatoto halka yakunu halakuka laatoto halkagol magol wa dhihabu mulkika e yahugol laamu magol ala yadihi welata laami o waɗi dekere kisam ɓiɗɗo gorko heɓa ɗo ko yo hirse wa id faraqna bikum albahra jante kadi nema e dow moɗon sanga men sekanno on baharul ahmar maayo woɗewo ngon hatta sara yabisan tamshuna ala ardihi ha ngo woni yorugo ken ɗayɗo yaha e dow leydi maggo fa anjaynakum min dandi on ay min albahar immorde baharu on yoolagol wa agraqna min yooli ala fir'auna yimɓe fir'auna ma fir'auna e yimɓe mum wa antum tawi onon tanzuruna hiɗon daara ko ɓe yooloto tanzuruna ilayhim wa hum yaghriqun wa id wa'adna jante kadi sanga men foduno Musa annabi Musa alayhi salam 40 layla wa hiya wa'dun min Allah wa qabulun min Musa loko fodore e jaɓugol immorde annabi Musa alayhi salam 40 layla jemmaji 40 liyukallimahu llahu wa yuhi ilay fiyo allahu on yewtu annabi Musa wa kallama allahu Musa taklima o wahina faade makko wa yu'tihi tawrata litamalu bihi o okkamo deftere tawrata nden fiyo on gollitirde on fuu na kanko thumma refti thumma ittakhadhtum al-ijla min ba'dihi refti jogiti ɗon ayyuhal israiliyuna al-ijla refti jogiti ɗon onon israiliyankoɓe ɓe al-ijla ngaari ndin madha ilaha rewetendi na jogitagol ndi ni jungo tumdey ittakhadhtumul ijla ilahan min ba'dihi tayndin noon saagahu lakum samiri tafani on ndingaari samiri ɓe wi ko sila o moƴƴini gawun kun tay sa hoɗɗike holɓay waɗay luuro si hendu wifi o waɗi ko nanditata hunduko o waɗi ko nanditata ɓaawo hendu ndun si naatiriɗo wuuɗay naam fa'abattumuhu fi ghaibati Musa wa dhihabihi ila turi rewɗon ngaari ndin ɓaawo yahugol annabi Musa alayhi salam faade ka fello faade ka Tur
litulaqiya at-taurata fiyo ƴettu tawretare nde wa antum hari onon zalimuna ko on toñuɓe anfusakum wonkiji mon ɗin bi ibadatikum al ijla min dunillahi taala thumma afawna ankum refti men yaafi on ay mahawna dhunubakum wa afawna ankum refti men monti dhunubaji mon ɗin men yaafi on ko bonnuɗon ko min ba'di ibadatikumul ijl ɓaawo rewgol moɗon ngaari ndi min ba'di dhalik ay min ba'di ibadatikumul ijla ɓaawo rewgol moɗon ngaari ndi la'allakum tashkuruna min montirani on dhunubaji mon ɗi min yaafori on belajo onon on yettay nema allah likay tashkuru fadla rabbikum wa afwihi ankum fi yo on yettu ɓural joomi moɗon e yaafuye makko ga e moɗon inna fadla allahi alayna adim tabiti ɓural allah ngal e dow meɗen hingal mawni wa idha atayna jante kadi sanga men okkuno Musa annabi Musa alkitaba deftere tawrata nden wal furqana ko nden woni sendindirde wa huwa alkitabu alfariqu bayna alhaqqi walbatili walhalali walharam ko wotere nden min okki annabi Musa deftere tawrata nden wal furqana ko nden woni sendindirde bayna alhaqqi walbatili wa bayna alhalali walharam la'allakum belajo onon tahtaduna on feewiray bihi deftere nden wa ta'malu bima jaa bihi wa ta'malu bima jaa fihi belajo on gollitonde on feewiray deftere nden gollitiron ko ari kon e nder mayre wa idh qala Musa ɗum ɗo fof kala ko o wa idh ko jante ɗi fof gara go'o ɗiɗi tati nayi jowi jeego ɗiɗo fof ko jante wa idh qala Musa jante tuma nde annabi Musa alayhi salam wi'anno li qawmihi yimɓe makko ɓe ya qawmi ko onon yo yimɓe innakum no onon zalamtum on tooñi anfusakum wonkiji mon ɗin li bittihadikum al ijla ay ilaha sabu jogitagol moɗon ngaari ndin rewetindi fatubu tuube ruttoɗon ila bari'ikum ay ila khaliqikum faade ka taguɗo on sincuɗo on fuɗɗi on biduni misalin sabiq ko halda e misal attingal na darugol ɗa copie o moƴƴina wama amruna illa wahidatun kalamhim bilbasar o wiyete allah sa waccay ko o si a mantay ko o si a jonnitay gandal ko o naam faqtulu anfusakum ware hoore mon ay liyaqtula ay bi qatli ba'dikum ba'da sabu wargol yoga moɗon yoga fadhalika haray dhalikum ay ɗum moɗon wargol yoga moɗon yoga khairul lakum ko ɗum ɓuri on moƴƴande inda bari'ikum ka taguɗo on fataba alaykum o jaɓana on tuubu buye innahu no kanko allah tabaraka wa ta'ala
huwa tawwab ko kanko woni ɗuɗuɗo jaɓugol tuububuye on, arrahimu yurmeteɗo on bi ibadihi taibina e jiyaɓe makko tuubuɓe ruttiɓe. nde ɗo ñawore kadi no hulɓini bi qatli ba'dikum ba'da fadhalika khayrun lakum inda khaliqikum linnajati min adhabil akhirah. warugol yoga mon yoga ka aduna ɗo daɗoyon lette ɗen lahara ko ɗum ɓuri on moƴƴande edi on wurude ɗo ko on bandi yahon tawa lette ɗe lannatano habbiyo. fatagatalu ɓe waridiri hatta qutila minhum ma ɓe haɓi. fatagatalu ɓe haɓi haɓugol ngol ko warindirgol. hatta qutila minhum 70,000 ha wara immorde maɓɓe guluje 90 banu adam. summa awqafa alqitala summa uqifa alqitalu bi amri llahi li Musa. uqifa refti darna alqitalu hare nden bi amri llahi sabu yamirore Allah li Musa. wa ghafara Allahu liman qutila wa taaba ala man baqiya. no ko Allah ko ngaja waraɓe ɓen ɗon o yaafi o buumani ɓe bakkatuji maɓɓe ɗin o yaafiɓe. wa ghafara Allahu liman qutila. Allah on hafrani ɓen ɓe andanɗa hoorema warama e ma on waraɗo. wa taaba ala man baqiya o jaɓani tuububuye on mo andanɗa hoorema no heddi waraka ko o wiyete Allah. wa id qultum jantotuma kadi nde wi'uno ɗon jante tuma nde wi'uno ɗon hina qala 70 alladhina ikhtarahum Musa li mushahadati alwahyi wa talaqqa at-taurata fi at-tur. 70 ɓe annabi Musa alayhi salam suɓinoɓen ko ɓe wi'uno. wa id qultum jante tuma nde wi'uno ɗon onon 70 ɓe annabi Musa suɓino wonande seedagol wahyu on e ƴettugol tawratare nden fittur. lan nu'mina laka min gomɗintama lan nu'mina laka min gomɗinantama bima ji'ta bihi ay lan nusaddiqa bima ji'tana bihi. lan nusaddiqaka min gongintama bima ji'tana bihi sabu hunde ko addanɗa men hatta nara allaha ha min yi'a allaha on jahratan giiɗe gite jahratan e kene pettan iyanan bi abusarina hara ko min yiiruɓe gite amen ɓe andi ɓeɗo townitike. woren woɗɗo yakigoy fa akhadatkum sa'iqatu nangi on yiite farñitere nden yiite tippino iwri dow ɓaɓe haaɗigol. fa nazalat alayhim narum min as-samai fa ahlakathum. yiite tippi farñitere. sa'iqa ko farñitere wondude e yiite tippino e dow maɓɓe immorde ka asaman fa ahlakatuhum de halkiɓe. wa antum tawi onon tamduruna hiɗon ndaara dhalika nden farñitere wonde on e halkude muayanatan giiɗe gite. wa sababu dhalika sabu ɗum talabukum bima lam ya'dam bihi llahu min ru'yatihi fi dunia
sabu muɗum ko ɗaɓɓugol moɗon hunde ko allahu on dugaki e ɗum yi'ugol mo aduna ɗo allah yi'oyama wala hara ɗum le kadi ko moƴƴuɓe ɓen bonɓe ɓen kan allah yetiki en suratul mutaffifina innahum an rabbihim yawma idin mada la mahjubuna alhijabu ma hala bayna shay'ain hijab ko konko heedi hakkude piiji ɗiɗi ko ɓe heedoyteɓe ga yugol joomi maɓɓe fa inna al-ibada yarawna rabbahum bidalili l-ahadithi l-mutawatirati l-qati'ati d-dilala gom yimɓe jiyaɓe allah ɓen ɓe yoya joomi maɓɓe sabu dalil hadiseje jokkodirɗe taƴuɗe sikke e tindinande mum la yasukku fiha illa jahilun aw mutakabbir wa dhallalna e thumma ba'athnakum refti men immintini on ay ahyaakumullahu men immintini on ay refti allahu on wurniti on ba'da imatatikum bis-sa'iqati ɓaawo mayirgol moɗon sabu farñitere wondunode e yiite tippinode e dow mo min ba'di mawtikum ɓaawo mayirgol moɗon bis-sa'iqati sabu farñitere yiite tippinode nden e moɗon la'allakum bela jono tashkuruna on yettay nema allah on wa fadli e ɓural makko ngan alaykum e dow bi ihyaikum sabu wurnitugol on wa dhallalna fi muddati tiyahi fi sahra bayna misra wa sham jomirawo subhanahu wa taala wi men ɗowdini e nde ɗo nokkure wiyetende tiyahi ka sahara bayna misra wa sham hakkunde Egypt e Syrie ma wiyen Suria wa dhallalna men ɗowdini alaykum e dow moɗon ka tiyahi ɗon alghamama duulere nden ay assahabu kalmidallati duulere nde way wawaado yaqikum harra shams tawi duulere wande wawaado ngon hino danda on ngulendi nange ngen ko honɗum noon lammamtana tumande ɓe haɗitino min dukhuli madinati aljabbarin tumande ɓe haɗitino naatugol e saare dundarankoɓen wa anzalna men tippini alaykum e dow moɗon almanna hunde lewñude maddatun hulwa hunde lewñude kal asali inde waywa no juuri oɗum waɗi ka meɗen ɓe innayi ɓe firiray ngal ɗo wa anzalna men tippini alaykum e dow moɗon almanna yembe juuri wassalwa e colli juɗaɗi e ko gonga ani ko firoji meɗen ɗin to kala e lemum nehuy hunde we lewñude wande wan juuri e colli juɗaɗi ma sondu juɗano wiye assumani at-tayru sumani sondu ɗaata tewuru welndu yadbahunahu wa yakulunahu ɓe hirsaynondu ɓe ñaama allah wiyani ɓe kulu ñaame hada amrun min allah ñaame min toyyibati ma razaqnakum immorde e laaɓuɗi ɗimen arsiki on hunde komin arsiki on ma ɗum
lewñuɗi ñamete fi hadihi sahara'i e oɗo sahara kono Allah wi wama dalamuna bi isyanihim amrana ɓe toñiraɗi men sabu yeddugol ɓe yamirore amen nden na menen ɓe toñi li anna wabala isyanihim wa kufrihim sayantabiqu alayhim arta e hoore ma walakin siko woni kanuɓe laatike anfusam ko wonkiji maɓɓe ɗin ɓe tooñi bi ta'ridiha lil adab sabu weeɓitugol wonkiji maɓɓe ɗin wonande lette ɗen idan musidɓe neɗɗo deyimo yedde Allah tabaraka wa taala haray o to yani o yeddi Allah kono zalama nafsahu